Habai keren bagi nong patai kubor I Dr. Amperin lengdo ilong bah kejeng net jurep jong I kejaga ajing sumar ki badan hanong kendong. Ila syam bagi dan kato kani gimat ki badan kam ban kemi no mardor ban pet bagi ni kejaga ajing sumar bagi nlong ki babet babiang. Ilong balai keren halor kejeng bamdan ki sanction post bala batha beri manwa jeng tep mardor ki kejaga sumar ki bampat don ya ki sanction post. Namar kam dan jeng mentoy ban pli ki kejaga sumar lada amdan ki sanction post ban la ban ai kejeng sumar ke babet babiang. Ilong badan kam ban pet bagi doktor ke badan ha kanu kejaka om de ban penbun kam than ki bakin pet ne peniat ki jaka sumar bagi doktor ki de ban aipor kambon ha ban sumar ya ki pat ba. Ilong bala batha ru ki officer badan kam ban thung kam ki specialist kenang bagi doktor ki basha thung ha ka kam ken pet bet tek tang ya ka kam ka bala baha ya ki. Bala dapli kini kunu jaka ajing sumar de ban pet bagi kam ki babha ne sanction ha kini ki jaka ki di ban don lupa namar on the play ke jaka sumar om don pat ginong tray bat kania kala pedmi e gejeng e ke jaka sumar nalor kani ilong ru baki kat to kani ke jaka sumar ke jaka sa ajung doktor bagi nong tray kila don kam ban maramot ne ban snapan bahano namar bagi la rem bah bat ka por slap kala don gejeng jau I Dr. Amperin lengdo ilong ru baina che Delhi bani kendo yu menteri sarkar ban pane kamang tengka ke babet babiang kenang ban la ban penbet penbiang ya ke jaka sumar ke badan hakeleng gejela. Ka menteri ketenat ka koi kakya akalaong basyan anzale che Delhi bani kendo ya menteri ke sarkar pedang ban chimkya ban kerpat ban itu no ya ke Negrims kum ke Institute of National Importance Hagari. Ilong baga Negrims kadang pa upud usam jang kejela Meghalaya kum ta ki doktor kejela kidai ban yo e ka bahak ke bekerpang. Ilong baga jela kan sedang ya ke Medical College kum ta ada ombiangi ki doktor bat kino hikai ki belayo ya ke PG status kum no penyat ya ke Medical College. Hakabede begejeng dawa kinong peniat bat kinong trega Negrims badi ben itu no ya ka kum ke AIMS Meghalaya kenang bukan no hospital ke Bapura jong ke sarkar pedang. I Dr. Amperin lengdo ilong bala kentup belang ya kane hakamat bani kendo ya menteri ketenat kakoi kakya ke sarkar pedang. Bat in lech Delhi bat ke officer ketenat kakoi kakya u director ke Negrims ha kejeng te belang menteri rang ba ke jela banyak keren lang yakini kam banyasat baga Negrims kan yo ekjik itu kum ke Institute of National Importance Hagari India. Kentup lang ya kata haka agenda jonga pangani kedu yu menteri jong ke koi kakya jong ke sarkar kami. Ngi kermen bahadin balawan kami ke sarkar ngin don kapor ka babiang. Namar mencam snem yo tang kendit benai kawan no election. Kani kadi kapor bangini benai. Bat ngan led sa Delhi, bat ki officials jong ka department jungi, haka jing tip lang jong honorable chief minister, ban ya keren ni gini ki kam, banginya sad lem, ban yo ya kata ka INI status, ka reputed institution all over India. Kini ya bro khat kini ki administrative procedures. Kiba happen step penkloy ban yo ya ka benefit. Ngin le ya kata, bat ngakermen, bakan wan ka jing telah hakum kata ringan numlek merway ngin khot lang yu na director ni krim suban le lang bangi nang bakan peniba ngi yawan lang nakajela ban keren ya kani kakam ngitip baka ka hospital ni grims kadai ka jing jing penjong ka sarkar kami henrei ha baka don pan hakajela ngiru ni hap ya kami lang ngin le ya kata tip lang baro ba ka Minister of State Health kalawan hakibnay ki baladem shwa banlong ka election MP jong ka river away ladon ka jing ay mensim yengi ha ka jela bangin sedang no ya ka tukar cancer institute jong ki ka bahe ha ketiga kabadan ha ka compound jong ka Negrims ngidon kam ki ya ka tukar institute man pentri kam wood kataru ngan lek man ya keren sa Delhi man peg ba ka jing mentoy kan wan kam kloy nakabenta hinong snong ki jongi ki bayo pang cancer ki bahap lek tang nakabenta ka way ka pet scan syak way pat ka jela kum ka asam ne gibe ki badon ye kini ki machine ki badon kam ban wat banya ban tip maha kum no ban pen kot iki ha kata kacing pang cancer di menta yakini ki institutions ki balakni lapet kum kita ki central institutions
iba ka sorkar jela hak Islam ki balak dep kala ai mons ngo bahaya ka jaka nakabenta bantung yakum kini ki institutions kum ka negrims Rela dadang pensa tengpat ya kita ki kendon prekam jong kini ki institutions kan long gajing du nong ka bakraw yingi kum ka negrims mentangi ban pen kan mau ya sorkar kemeba ngidas ngungu shisha bangiyo kum kani ka Center of Excellence nrai nakadaw ba piklem la ban upgrade ya ka siya kata National Institute hidan kita kijing hap man sya bamyo ban pendon kam pura yakum kini ki institutions ki doktor jungi kanigrims kadon hausam upot jong kajalam Meghalaya kapet lang ya kalam mi bro away tang ba ki doktor jungi jing shisha ki di benyo ya ka special provision ka special quota banyarap ini kadon ka quota kabalet na kumta ki North East States bro ngihapon karon sa kuway ka quota la dalong kabala kerpang nakabenta ki doktor jong ka State of Meghalaya haman kaway pa kaway ka department ngin sedang ya ka medical college ladang ngimbiang ya kinong hikay ki doktor ki balayo ya kata ka PG status kumnongin penyad ya kani ka medical college kani kanday kaway na kata kalat ban penkre ingi ban yo ya katay katong ka bakam krang kamlong ka besuk ban chupen kaya ka medical college ki hap don dulu ki ban hikay hakata ka medical college ki doktor jongi ki babon ki balayo i hakisnem ki baladep pangila terwa ya ki banlet ya ki short term programs kum sya Chennai bat ki bi hakita ki jingpen kre ki bakerpang haki lan puli PG jong ki doktor ngas ngau ba ka negrams ru kadi banyarap ya ka state ki jongi nang ba ngiru nginyo ya kata kacing bentoy ka bapura ka bapaka kini baro kinde ki suggestions ki bini ai Shaw Mintri jong katanat kot kakya ha sarkar India bat nga kermen banginyo ya kani kacing kami ka bakerpang banginyo ban pendon kampura ya kini ki institutes ki badan ha upod usam jong kajalam Meghalaya kitiar ki baper Nrei mdon pan ki technicians ki balak bit ki balak biang ban aikam ban pet pat baki penyat bahaya gitu ki ultrasound gitu ki mentap hindalet tang ha ka sub center ru idon anu teli kum tu ki test nyo poprane kan teli ki test tengkat pade mdon baman mdon ki technicians ki babiang nomor claim sanction ikini ki post ha ka juk mensua haban kmi lot ikini baro bat kani gede kapor ka bangin le ngan le ya kendo yo menteri jong ka kwat ka kya sa sarkar kami haka ar lai sauterik ngan le kendo lut ikini ki officers bat ngin ya kren ikini ki kam kawai de ka bakta bah ka long ka jing pentri kam jong ka PM abim bat ka MHIS kam de bandon kani ka jing pen up ya kinong pang gibadon kam kerki ya kamang tengka banyo ya kata ka cashless service kumbangi ong mangi baka sokar kan bay ya kaway kulong yung sanlak bat dadadong kam siyaneng jong ka sanlak ru ni day manwan ban kami abadon ka jingban jong ka jingpang nga kuno kulong yung nang bakini baro urlong hap kami hapa iki officials ki jongi bikin pet bahay kini kikam namarba ka service ka bangi ay kalalong lupa kababyang tam hakapor bapipet ya kajing pengkre jong ki sub centers ki PHCs ki CHCs ray habang ilet pat gilamp pakidon kijing dunakon kita bat nga kermen bana kaway kapor siya kaway kapor to mla ban leklot Re at least ladangis dang no nang no ni target no nang no yaki katukat ni teligi centers ki bedon kam bah ka jing kami ka jing pet jong ka sarkar kana ba ka service jungi kan poi siya upat ba hakarukom ka ba piang tam ka ba bitam